Ngibela mbulo khona ekhaya ukhuluma ukuthi adlamthanas repetitive empumalanga. Namhla sizokhuluma ngani indaba amaphupho. Ake sicale lapha ke manje ngaphupho lamabi. Ukuphupha inyoka uyishaya, uyibulala, uyinqoba. Ngamagama futhi isitha sakho usincobile. Uphupha inkomo zilwa amadlozi khona inkulumo lesuke ikhona. Uphupha inkomo igijimisa ngemuva. Sekukhonto engahambi kahle edlozini lakho ufuna uhambe uyohlola ubheke ukuthi kwenzakala ini la empilweni yakho. Ukuphupha umlilo icala lelo, izinja ngamaphoyisa lawo. Uphupha mhlambe umuntu ekhulelwe inkulumo sekhona inkulumo esuke izofika kuwe mhlambe uzotshelwa ngayo. Uphupha imkhothane, izibungu, inyosi zigcwele indlu emzimbeni wakho, isicitho lesibi noma amangcoliso, isicitho lesibi lesikhona empilweni yakho. Akumelanga uma wesilisa noma uwesifazane uphuphulana nomuntu uhave sex ebusuku ephusheni ulele. Lokhu kubangela ukungcola emzimbeni wakho nekunyanyeka nekudinekeka. Kangoba lotho udibana nomuntu wakho kwamampela uvele udineke nje, avela adineke wena ebe nje ecasuka mayekubuka. Ukuphupha alright. Ukuphupha mhlawumbe ungena emanzini kukhomba amandla lathizeni empilweni yakho. Ukuphupha ukhulekela abantu still kukhomba amandla lokho. Ukuphupha umuntu ohlanyaka kuthiwa wena mhlawumbe seyahlanya nangibani seyahlanya kanti kushiwo kuwena lokho khomba ini ukuthi into zakho zizawukhanya kakhulu. Siyavana ngapha. Nje ubaphupha uhlanya no akusithi ibhadi le uhamba uza abantu abadala abaziyo. Nawuphupha uhlanya sokukhomba impumelelo. Into eyinkinga ukuthi baphuphe umuntu ogulako avuke inyawo noma baphuphe uvuke inyawo isifo lesinoma sokukhonto kahle yenza bese kugcina kuvela ibhokisi. Uphupha ubutha imali ama-coins phansi inhlanhla leyo. Makhandla lamhlophe akukhanya ngapha nangapha inhlanhla leyo. Uphupha undiza uyiphupho le iphupho elikenamsebenzi ke lelo. Ukuphupha mhlawumbe uphuphe kuthiwa mhlawumbe uphuphe esikolweni idlozi lelo lobungoma kahle kahle. Noma sokukhomba ukuthi khona abantu abadala basoba khona kuphi empilweni yakho. You understand? Amaphupho ngenza kwethu asebenza amaningi kakhulu mhlawumbe amayenzi washiya or ngingakhohlwa or mhlawumbe ngingakhohlwa. So umbukele khona ekhaya uphupha umuntu akubhekisa kuwe isikhalumese kanje bese uvuka nesibhoko sokukhomba into esiwaganga ngawe noma kanjani. Uphupha mhlawumbe unyezi wezulu uthi kuwe sobusekile inhlanhla leyo. Uphupha inkosi noma umuntu omkhulu odumile ngaba president ngaba inkosi yangakini ngaba ushifu kukhomba inhlanhla lokho umbukelo khona ekhaya. Kunezinto ezenzakala impilo zethu thina singazinaki kanzingiso. Makuthamba unikele izibene biphuphele kanjalo. Usekuthiwa usuka sokufika khona amandla abafuna ukuwafaka kuwena or sokukhona abafuna ukukuvikela khona labanikazi bamanzi. Makuthwa vuka ekseni uphahle ngesnef nangotshalo okuthile namakhandlela athile idlozi solize ukuze ukutshela ukuthi yenza ukuthi ukuze kube khona okulungana noma ungazi ukuthi yini le isuke ifanele ngabe iyalunga or isuke libona ukuthi weak kukhona lapho ungagcina khona kahle. Isuke lifuna ukuthi idlozi leli kuphakamise kube nenhlanhla kakhulu. So amaphupho akhuluma ngicitha nolandele njengoba anjalo. Amanye amaphupho ayifika nje ungawanathathi serious. Into enamsebenzi le nophuphile. Uphupha ugijima into enamsebenzi lento leyo. Uphupha uhleka into enamsebenzi lento leyo. Uphupha inkomo zilwa sekukhonto engahambi kahle edlozini umbukelo khona ekhaya. Thamgo iphupho lithi mntanami nazi inkomo zinginyathela. Is either kunenkinga ethweni nalo muntu osuke umphuphile nomgodi or khona inkinga esuke ikhona esuke ikhulunywa. Kuyimasi ukuthi amathuna abakithi abangasekho emhlabeni siwabheke sona ngeke siwaclean futhi indlela efanele. Umuntu masefile akuphelanga ngaye. Lo muntu usuke sasebenza samdinga futhi. Kunamhlanje abantu abaningi basizoyini amaphupho. Abanye bathola umsebenzi, abanye bathola umendo, abanye banemabandla, abanye banezimoto. Mina imoto engihamba ngayo nje manje le Passat le VW yaphupha ngumuntu. Yimina engithatha imoto emnyama. Wangifona wathi Dokotela uzothenga imoto emnyama. Ngafika imoto nekuqala emnyama ngayithandi. Ngafika kwesibili emnyama ngayithanda kwafika le ngayithanda lo lento iyakhomba ukuthi sikufuna ukugcinisana imoto enjani emnyama. So iphupho liyasebenza, iphupho lilandelela. Inkosi ibusise bona bakhona emakhaya awubuze lakho iphupho ufuna sikhulume ngalo bala ngaphansi Dokotela mphupho ukuthi Dokotela mphupho ukuthi ngizokuphendula mangaphendulanga ungilinde. Inkosi ibusise impilo khona ekhaya. Sengigcina kunabantu abafaka mhlawumbe abangifakela imali 900 rand 1600 bese bathi angibaphosela izinto ngifaka izinto eposini mina bese ngibanikeza ini ama track number. Bangabe sephela bese bala nezisebenzi zami ukuthi lo akufiki uma sekunika track number seyipost elithatha over
but ekuhamba kwesikhathi ngizobe sengayimoto soon ukuthi ngikwazi ngindilivele or ngifunda enye efast efana bo PEP yabo DHL. So ningalona mina angisona isigebengu enginokho imali zenu. Abanye abantu umuntu nabe kwenza iphutha elincane bese ugiya ngalo vele izinyanga hale bathandaza ayivele zangoma ziyacola no akhambe nje lombukelo khona ngihlale ePittitif eMpumalanga wafika police station ngifadla mina umthandazo bazokhomba ukuthi siyamahle lokushinga noma uzohamba ufike kuphi erankini ngeke ngikwazi ukubalekela abantu mina ngisiza abantu sebenza ngabantu ukuthi impilo ephambili nami ngiyanidinga masibambisane kule bakhona emakhaya even ethu ukukhumula lapha indabuko omunye obenephutha ungaginga lokho mbukelo khona ekhaya masakhaneni sibe yodwa inkosi nibusise ungakhohlwa njalo ngolesine ngikhona enkozweni yami ngithumela SMS yakho ngikwazi ukukhulekela njalo ngolesine nangesonto futhi khona ngikhulekela ngesonto ezothumela SMS yakho angekafike ku10 ngingafike ku5 ama SMS amahala uzowenza kumehlule empilweni yakho inkosi ikubusise ngiyabonga.